Ақсақалдар келгіле. Қарағылачы бүгін шеріне. 86-ларын шерінелерін байқағылачы. Ей. Қарағылачы дайындықты. Машалла, көз тейбесін 86-ларға. Жақшы. Яқта ойын соның болады. 84-85 ойны өт яқта. Келді, байқалар келді. Мұнаке ақсақалдарды байқап қолашы мейді, ақсақалдарды, красивейлерді. Мұнаке, федерация, президент үшерді, ақсақалдар үшерді. Жарасат. Не дейді, братчика дейді? Мұнаке. Анам борчик өкөз бердіміз, борчик. Марлен. Саня, келі! Ойын. Жақсылықтың үстінде жүргіле тастар қоныңыра жақсылық қалай жайылып жүрсін, ұрча тағымының жоғылы соның құлақтақылы келді. 80 менен 79 байкелер шеріне. Ортоғы Алтынбек брат менен Мирлан брат. Батку байкеге еңді. 1-0 деме, 79 байкелер ұтуыд. Ойын жақсы жүреді. Таза тартып жатат бері. Куба, жақсылап басты, Куба! Куба, жақсылап бас! Сығар ауытқа, қарасаң үстіге сарты, қойдыр, сығар ауытқа! Куба екені. Мұна асаға ойын саға. Кубайка что-то чарчатудай отырады. Салайм. Оңда болады. Шығар, қойды, кетер! Ой, аутқа түшіп кетпеді. Оңда қойша. 86-85. Енген киши жоқ болады бака. Тоқын кей отау. Ақыры жақшы болып қалды өлі. Урмат, Коленет берден Тоға, Ринат, Туран, Майрамбек. Майрамбекті қошышпай қалды. Қарағыла чай, кишилерді қарағыла чай, қанша. Байрам бакер. Көп берді. Органдалар да берді. Так, Ринат менен Даку 85-86 ортаға шығышты. Шот 1-0. Даку салған ғой дейм, 85-терден. Ринат әрекетті. Ринат әңкейді. Басты. Жаушат. Жантай жаушат. Гол. Ринат салды. Улақ мощный жатат. Опа, Даку алды. Даку алды. Даку көтерді, азыр салау көрөсүн. Аут болып қалды ғой.
Out болып қалды ғой. Шығып кетті. Тура айтып атат да. Өзінің аты Марлен. Бирок борчик. Чемпионсың сен. Аме байкам кетти 85-терген. Нерв. Қанға қан дейді байкам. Орто болуп атат, орто. Та, жигиттер 86, 84. Эме уже билбейм, выход финал бу же круговой, бу биягы кандай болуп калды. Алачы, 40 жашты каралачы, Ринатта экен улак. Улак Ринатта. Кайра кеттиң? Кайра кетти. Ринат кайра кетти жалгыз. Салдың, ыргыт албай калды. Эми гол. Гол. Салып кетти. Ринат салып кетти. Гол. Петровка. Сөгүнбөгүлөр, берде байкелер суранып атат, сөгүнбөгүлөр. Тоға іште. Көтер, алат одан атайын. Кетелек, аутқа, кетелек. 86 еңді бі? 86 еңді тұр. Гол бұл? Гол. Бұлар жадыра бастады ма, молодец. 2-0, 86-лар салды. 2-0, жігіттер, 86-84. 2-0. 2-0. Басты қарма тоқчап. Орто. Так, 86-84. Орто бер, орто. Ляпа, қачып қой кішіне. Орто. Елді бар, доғататты. Гима, Рина, гим ұшыл, Алды бі? Ринат, гим бұл, Қайсайыл? Чечерім бі, Эме, один полевойм бі? Тоқа еңді, тоқа. Тоқа аутқа барады қо. Бар өлі ұрылып қалды ал. Балбайттанам бұрай. Тарта берсін ба? Жоқ, аут болып қалды байке, аут. Тоқа кетті, жалғыз тоқа. Амен, қандай ғайры тақымға сал болған. Тоқа сүрдім кетті. Ринат, білет, албайсың мұнна. Тоқада, бұлақ. 86-84. Гол. Гол, 4-1. 86 басып жүреді. Қаша бұйталаны қашқа. 86 басып жүреді. Ринат. Время.
Время! Жоқ, время болбоду. 2 тайм бүтті. Жер ойында салганча. Время. Так, 80-84. Кубойке, промах. 84-80. Тыныч әңді. 84. Қарат кетті. Ай, елген аут болып қалды. Улан менен Алтыха братан. Орта. Улан көтерді. Удаление! Алтыха братан көтерді. Өңөріп келді братан, өңөріп. Алтыха братан. Салған жатат жота. Гол. Алтыха братан салды. Счет 3-0. 80-жылғы браттар так эметти. Эң олду. Так, 80-84. Дамир менен братан. Ой, Дамир красавчик. Бас, блядь, тырмағаннан басол, блядь. Кир, Султан Маке. Жеңіскер ал дердерлер. Бас, жатып ал, ей. Айры бері. Қату таймаш болуп атат. Алмайсың, тирек ал. Чыққан жоқ. Чығалек. Тартыр. Кетті өйді. Опа, оң жана оң болады. Что, Томми, с нами играть будете? Сильно готовы. Или бересіңер беді қой. Қалғандар тартал деп, тартып өлі қолды отыр. Жоқ еме, тартсын, ойнайлы. Гол. Ama emni болып қалды бияға? Timurбай кап келді. Ай, еркек. 50 жаш менен 86-лар. Эме 40 жаш жогорку муундар арасындагы көкбөрү оюндарынын 3-орунду элегени үчүн 1980-жылкы байкалер сыйланат. Көкбөрү оюндарынын 2-орунду элегени үчүн 1986 сыйланат. Çıktan çok. Жогору муундардын арасындагы көкбөрү оюнунун 1-орунду элегени үчүн жаштарга тең тайлашып характерин көрсөткөн 50 жаш байкелер сыйланат.
Kim karak ya da? Salvar. Ben biraz imkan alsın. Yeni yaş maykeler büyüyor. Kubak tavuk maykeler başkanı ya. Birinci Mesta. Yeneceğiz. Altılar verdi, жақсы verdiler. Şu buyursun, ушинтүүлөр такайлы көпчүлүккө батасын алып туруңар. Кел, 79го өткөрүп атасыңар. 79. Келе мен могу эмкиде да силер да ушундай мындан да жакшы өткөргүлө. Ушу баарыбызга ден соолук, могу кички баланын батасы кабыл болсун. Амин. 85'ten başlap 50 yaşqa чейин полный жерде. Бар, татып кетейин. Общение болот, печенье. Бүгүн 86'лардын шээринеси болгон. Сон болот. Судья главный. Тына. Байкалач, полный жерде. Биз. Давай, отурлай. Туруп сүйлөп коелай. О, кеңеш байке, давай. Катыраак, Otur. Vaa, mınaki. Barına жетті, жігіттер. Ма. Kızlar piyalar koysam da. Ahmad Bayka. Anam bularda bana turan jeri var ekan. Ana bir qavatlayın aytып koyup anam жиберелдик, Жамбулбек келди, 79'da. Oldu mu şu жерде алпылар инлерге рахмат, Алла разы болсын. Мынакей могу өзүмө акыйкаттарга тоюш максатым экен да. Ушул жерде бизде баарыбыздын оюбуз, ниетибиз, тилегибиз бир эле экен, ушул ынтымак экен. Ушул жерде мынакей ушул Московский район биригип улуу бич үдөбөй жакшы мынакей бүгүн той өтүп анан аягында монтип тамагын жейдирип атат. Алла таала чек шүгүрлөр болсун, Uşu birinciden mınaki baykeleribizge Allah razı olsun. Şu den soğukta bolor bile, çünkü at üstünde jal üstünde oynap жүрөр bile den soğukta olup birincilikte alıyor bile. Timur Boykem aytkanlar buyaktan jadap tiyakı var oldular. Çok bayağı iyilikler bolu bersin. Anam hem bugün kışılı bayık alganların barına toktayız. Anam şu jerdegi negizgi maksat uşul eken, mıntımarlı eken. Anam hem kim ediginin өзү алтын бала болот, ер жигиттин баш менен өтпөйт. Анан негизги нерсе ошол эмени билип туруп, анан кечирим сураш, өтө чоң иш. Анан ошону кечирип жүргөн чоң иш да. Кудай таалам ошону жакшы көргөн зат. Алгафур дейт, өтө кечиримдүү зат. Ошол үчүн эчтеке эмес, боло берет экен, өтө төмөн. Анан ушул жамаатка эми ушул ынтымак дагы чоңоюп, кийинки жаш балдарга дагы баягы эме болуп кете берсин. Кийинкилерин Кудай берсе эмки жылы Алтынбегинин кошулабыз деп жакшы сөзүн айтып атат. Өзү ушинтип келе бергиле, жаштар келе берсин. Анан эми Кудайдын буйрусунан 8-inde өткөн жылы эмес экен, жазында да, тамам жазында аңарыкта 75'тер жанагы сезондун закрытиясын кылып, анан ушул жерде 6-тен курда жегенбиз. Ошондо 79 жок болчу. Бирок ошону ичим ачышкан мен. Ошондо Кудай таалама байына чыгып айткан, мына Кудай буйрса дуа кылып бата берип калды, 79'тан кошулабы деп. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө кошулуп атабыз, кирип атабыз. Ошо 8-inde Кудайдын буйрса
Şu öydeki ayında murakede oturuyoruz Kuday Burç'ta. Şu yakada gelip bergile, gelip berip jakşı şu buyurgan ovqat, buyurgan seydi görüp, oyundu görsetip ketіңіздер. Ошол жакшылык болсун. Рахмат. Эки дүйнөдө бактылуу болсун, жаман көздөн, жаман сөздөн, кырсыктан, балядан сактасын Аллахым. Бул жашоодо бир эле нерсе, баягы көңүлдөн гүлдейт. Баары табылат, бирок көңүл кыйын. Ошон үчүн көңүлүбүз ушундай эле улуун улуудай, кичүүнү кичүүдөй жашап, Алланын ыраазы кылып кетели ушул адамдан, Сен позитивный, московский балдарды ушап, ичет. Андай болуш керек. Sen atayın kıltısın ha, ne davranıyor? Жээним бул. Красавчик, красавчик. Эмне дейм мен, мына кош келипсиңер. Мына мен деле мурун тиги 40 жаш тартып жүргөндө ойлочумун, билейин 40 жашка батыраак чыгып тартсам экен депчи, билейин лучше чыкпай эле кош керек, мен колдон келсе. Болбойт. Бирок 40 жашка чыктың, мына 40 жашка тартып баштадың. Болду, сен уровень уже 40 жаштыкындай тартып каласың, уже молодежько, уже не тянешь да. Ошон үчүн не старейте. Анан эмне бүгүн тойгар аябай сонун өттү. Эмне дейм, молодцы, ынтымагыңар күчкөн, балдарыңар көрдүм, аябай көп экенсиңер. Ынтымактуу болгула мына 83төргө окшоп, мына 83төр мына райондун мындай бети деп койсо 83төр. Анан азыр уже чогулган жерден уже 83төр издеп калып кетипчи, андай жокпу депчи. Анан эмне дейм, ушундай дастаркон үстүндө, жакшылыктын үстүндө жолугушуп жүрөлүк. Баарыңарды ишиңерге ийгилик. Мына Алтынбекке рахмат. Кичүү болсо дагы кичүүлөрдүн дагы оюнуна барат, ууларынан оюна барат, өзүнүн жанагы кошумчасын берип, грамотасын берип, бул эмне, бул байлык эмес, бул внимание, негизичи, уважение. Туура. Ууларга да, кичүүлөргө дагы. Ошон үчүн бирибизди сыйлап, негизи оюндун үстүндө боло берет, ызычуу. Ну, все равно өзүңөрдү кармагыла, например, ууларга эметсеңер, кийин силерге эле ошол өзүңөрдүн башыңарга тиет. Кичүүлөр айдатып атса уже ичим күйүп калат негизи. Анан көп эрегишпей, мына оюн эс оюн. Конечно, аябай эмоция болот. Ну, эч качан ичиңерге кир калбасын, кеп сактабагыла. Туура. Сени коюп кетсем, мен сени эмкиде сындырам, тигиң деп. Ошол жерде калыш керек бүт баары. Оюн. Анан эмне дейм, ошо үйүбүздө ынтымак, үйгүлөбүз аман болсун. Главный эң бакыт бул жаныңда, балдарың, келинчегиң, ата-энең отурган, эч кандай эчтеке жетпейт. Туура. Анан мына могу байкелерге рахмат. Мына Таки байке, Кеңеш байке, Аябай көп сөз. Жок. Негизи мен ушул команда тартканыма ыраазымын. Таки байке тартканда всегда чемпион болот экен, болчу. Эмне картайбаңла. Мына мен деле элден өттүм, тиги мурун жестем Надиев Асылбек 50ге чыкканда билейин картайдым десе, мен айтчумай, депчи, 50ге чыктык. Действительно эле картайып экенсиң негизичи. Кербайке, мынаки картайба, братан, сен бир ачуңду берип, эми сен көп жерде жүрөсүң, тияк өйдө ылдый болот. Анан эдикен бул уктойт го дейм. Сен киресиң го дейм астынан. Жок, кетсе жакшы ат менен келгени койсун. Gelin bas таза özөп калдык го. Эмне дейм, келе жаткан жаңы жылга мен Кудай буйруса ана 79-тардын оюнуна баралык, тоюн, сыйын көрөлүк. Анан просьба, давайте мындай кылалы, без обиды. 12-де дедиби, давай 12-де баралык, жеребьевка болуп, 1-ге чейин күтүп, 1-де уже баштайлык. А ким жетишпей калса, анан келип алып, ой, кош койбойсуңарбы, анан тиги бу деген болбойлук.